Piao. Agradaa. Due ni amanihunu. Agradaa due na due ni amanihunu. Due unsunu gujem due ni amanihunu. Due eni amanihunu. I welcome everybody to this big platform. We thank God for you and I making it possible to meet today. I strongly believe that you have been waiting for me for long because yesterday I was supposed to appear here, but something came up and I have to shift from Facebook to YouTube because I was given a restriction, not by Agradaa or K𝒂nkάn or anybody, but I posted
the ID card and the documents of Agradaa, and there are policies when it comes to Facebook. They have, rules and regulations, things you're not supposed to do and things you're supposed to do. So you do the right thing at the right time. And when it is not done at the right time, they prompt you and give you a sign of warning. So I was given a restriction for 24 hours, and this is it. So yesterday I heard Agradaa was lying that they are the reason why I couldn't come on live. That was a total lie. I want you to read this. This was the message I received from Facebook. That's why I couldn't come online yesterday. That is why I couldn't come online yesterday. That is the only thing. Yes. Apart from this, no one has power over my account. Nobody. My account is really secured. It's very powerful account. You can't enter. I know the reason why I'm saying that. Nobody can enter my account unless maybe I evaluate the regulations and their, and then they can strike me. But if I don't do any of them, I'm good to go. So this time, I'm so much vigilant about what I post and do. Yes. So I thank God for you and I making it possible to meet today. Today is going to be fire upon fire and truth upon truth. And it's going to be awesome, insult that will be packaging in a nice way to the camp and to Agradaa, the Obofour herself. So it's going to be so nice to her and everybody. I want you to do me a favor by inviting others to join us on this program so that we can move forward with this great agenda. We are standing up together to defend the truth of Christianity by not allowing such an idiot woman, such a 419 Azan of all Azan people to come and pretend to us that she has changed and she's a woman of God and she wants to use the name of God to dupe the gullible people, and that is what we don't want it to happen. So I want you to join me so that we can share this program to invite others to join us. There is so much to serve today. There is so much for us to share today. So we need more hands and more mouth to join us so that we can eat together. I take this opportunity to greet every one of you for coming live with me today. Yes, Araba Stamp, my lovely sister, is a share. Yes. It's a share the program. Well, and there are so many messages. Royal Pearl, he said, I'm watching you live from corner of my bed. Yes, that's great, Pearl. Yes, Pearl was having a lot of issues with me. Right, Pearl, we are good to go now. Yeah. That's great. Nana Apia was a well spoken, my guy. Thank you so much, Nana Apia. Agnes Ofusu Anim. Agradaa, you are evil. If the leaders did not jail you, remember there is death, and after death there is judgment. Wonderful. I love this message. It's a very great message to Agradaa. That's great. Eric Dawson Changer. Wow, Erica Dawson Changer. That is my wife on Facebook. Yes, because you are changer, word changer. Yes. We are here enjoying you now. More fire. Please destroy them today. Yes, with the arm of God, we will overcome them. We will overcome them today. Well, Andra. Na ishia wo YouTube na nya asam ketwa kura. Bedi kan ka kire mu se Agradaa memi ja me maso no wontimi. Eye kwasia ne abo o. Eka kwasia ne abo a Agradaa you can't venture. Me manu techen o. Kwasia abo a Jimmy for yare for AC Jimmy for da bi yen no. Eye no. And some me die gu for mama mo no me hia no yie. And me here. And some Manasseh the word change me die gu for ama me man Ghana for. Am ye die hu no no. And no enemy here e ho no yie ene.
The question I make a child on your good in a media. It is a wound to me, his answer, none of the and you know what can not to. No, I did now, you know. A mechanical cramacher will be a massacre, will be say. Say you were Agradaa. A young crow for no more about what to tell more. Or bloggers I don't care about anybody. When I'm done with you, I will make sure I face you. When I am done with them and with you, I will face them. And I know how and when to face you. So I'm good. I'm okay. All that I'm saying to my people is that everybody should take this thing in mind. Say Agradaa, won sachira they won't to me soon sachira. We are fake. We are men frail. We are men nimwo. Shedi ampon on frail. E ye wo adwene. And what na se hu ni se wo di bedi di Ghana fo ho. And wo di mi ka bo ewuram bi. Nyame ankasa de won frail. Sika gari na eguo no. And why adwene se mama se sam adwene ntem. Na me mra me hye asori sem. Na me nya me hu so osofuba. Na me bunkrofo mfa Bible nto so ngi won sika. Na eno na Awurade ama ye hunu woto ntem. Eno ena Awurade ama ye hunu woto ntem. Ena twiedi ampo aye yadom ama ye hunu se wo eye new strategy ena ade about the bebu Ghana for. A new strategy, and I would about the big Ghana for. And then Awurade ama ye yi woto. And then Awurade ama ye yi woto. And Awurade ama ye power wontoma echire Ghana for. Agradaa, oba we say me ka kire mo o me yi passport, ya je o passport Agradaa wo we ye oba kura wo passport. Wo Agradaa wo kasa wo kasa na fia mo atese wo totobi kankan oba fi oba kwase ye tese wo passport kura e da yonko ba dem ujimi fo ba tese wo passport e da yonko ba dem oba na be ka obi asense fa passport bra one go school now you illiterate nti kwase ana so kasa na kan brofo ba konfirm adwen se unimade o. If I give you 2 minutes to speak, you cannot even speak. Asia guma te se wo abrewadada. Obi tu kwan. Se mi tie akwantuom sisi me passport to kura no. Sa ayedan ayedan and now ya give me passport to kura free me sema. There's what you call it ambassador to any state. It is an ambassador of Ghana. Oh baby, I'm one. I have right to go and demand for my passport. We are Jimmy for you don't know anything. You are not educated. You want to talk about educational people. Useless being like you. Show your passport. Show your passport. You don't even know what you're saying. Hey, I am not talking about passport. Old woman. Old woman. Grandma, sugar mommy. And your passport has said America. So passport no me see me now I can show it to you. Because passport in your case. And I Agradaa unimadi uncle school. Cresin your French ni bench ye a be bunkrofa be jinkrofo sika. Blackmailer to say war it try to fro be so or a blackmailer. Azeni pet to say war or confrontation more. Be you force us upon some bar, a K𝒂nkάn, a Keboloba etu. Tamfu seba etise wo. Tamfu seba etise wo Agradaa. Fofole ba etise wo wonka, hunye nyan. Wasrama na tombo dem. Wasi itu na uyemu na wanu mushutu. Ba fun Ema bi ko ye kunu ho a ema no kura nya me ye kunu kura na mema na kasa di milke toache wo wodi wanum kankan se totobi ko be ma no watwe na no asiaba wanum mponiye na wase
sorry ana be ka obi asem madam de dawo no na me se be ya no de dawo no na me se brebe ya no etimi Facebook my address enyam na mo strike me you can't strike my page ukrasi no kra uzi unimade asia abo etise we fimu fin oba fun so ra hihye ohun se kinsu etwa obi aboa adi fin bi on say we as no me aka wo be ma kura ntimu ntena wo ho be ma kura bi ntimu ntena wo Agradaa ho enno me a wo yemu manyina tane no me abegina ho dwa wanum and I don't joke with don't joke with Agradaa kwasia wo movement me kura na meto me se sore na bra be face me wuntumi na asesa nkwasiafo ne agimifo bobobo nkwasiafo agimifo bloggers din de se me fa blogger bi ho wona wanya nkraman na wutwi omoka ma omu gimi kirew said ya na Agradaa e nipa wa abontenjwe se na wo kura me koma ho nanso wonim wo me ene wo ntem se me manko ama wo da because me catch play se me koma ho sana me madia mi ye jabempa ono akura tene dem onim se Manasseh me ne nkasa ye me ba no so kura won frɛ me enka te papa sorry Anas bi se mpo na makase wo koma me di papa kura ni se me Manasseh ade ame ye no me ni group o wan ye obi ankasa da me no obi ankasa da I am doing the right thing because you are not above the truth ya kana kura chire obi a wo ye hwan ya yintum kana kura chire no Christ one because you madana time for the end I will forever be your enemy and then we will forever fight. Oh bowdam. We yare won. Na bibi yo. And then some about 2 hours no. Agradaa ba betwa ntro bi na muntie entro na Agradaa ba ya obetwa no. Oba Jimmy force out to say wo no. Ohun se totobi. Oba fon ade we ne sora no o ma yasom dwue wo Ghana no hwe monhwe bibi we monhwe ade we hwe we abrewadada we hwe abrewadada we wanim se de wahwiata oba fon ai se de wadi bini oba fia mo atise wo se me bedi sofo usuba fin suban kankan we didi sofo oba nye nyan wo hon kan ho tutuntutu oba fia mo atise wo when jare na wo nam na udu wasi etu nka nam nkrofo so obo wo dam wo size ne hwan wo Agradaa wo size ene hwan wa brabum nye kro no na wabo wo wiase wo size ne hwan obo wo dam wo ye illiterate wo ye chief wo ye villager wo ye ogre wo san so krampo san so ye obi krampo a wo san so ya homaso e ka ho san ya zan 419 e ka ho o nye fe wo ye kronfo wo ye wudini wo ye kurasini wo san so muade nipa fun we wo de na do ye wo wiase e de na do ye wo brabom be ye wo wiase eno me so se moboro de ade na wo nipa do ye wo wiase be ye fiamu ate se wo ba fun ba kankan oba totobi HIV ni be ate se wo esi ni be ate se wo ba fun asie mu kwasia ba ate se wo ojimifo ba bi te se Agradaa yarefo ba kromfo blackmail bi ate se wo oba okofo tunkofa ebo etimede nkosua boboso zan krofo eji nkrofo sika ewie bu nkrofo kum nkrofo ton nkrofo matwene forest mu ton nkrofo twene wura mu krofo wudini oba beifo wo kum ne ba na ode ne ba ene wo kra hyefom na so wo twantura kire Ghana fo oba bonsam beifo bonsam oba fo ete se wo kurasini ba jimifo ba yarefo ba ete se wo uhufi ho kankan ho nyanyan tutu ni ba wasi etunka aboa mu aboa jimifo wasi akwadiri bi ba wabodam sansani ba ete se wo obowodam
They over transna din kwasi asenchire na wo Agradaa me probia suru na wo asia kwa be se wa asore na wo ye no either say wo kwa asore wo beba be konto kwa ansa na wako ana wo pon a wo beba be ko ana wo be ko akọ na wo pon so asa be ko. It is either you fight once or twice or thrice a day. A assignment amedi amount forever and ever. Forever and ever. Agradaa edawso. It is either say wo be ko ansa na wakọ asore. Me se me mema nkrofo nyina hunu suban. Mema nipa nyina hunu nipa awoye. You will see where you will stand in life. Asiaba ya kan so ma gina na ma hu se obi amwa no oni adofo wa boda adofo ben me anura unim pages ahodo ananka meda so unim pages ahodo ananka meda so Facebook me na man kan kire obi a mu hu me na me gina YouTube wo YouTube ko na wo kura no subscribers kura win ni bi wetima ko gina YouTube anya nipa over 2 point something k am ya show asiaba Jimmy fu eba te se wo ntokwa fro ana de for the nkrofo me na me face you aja bempa ya oden wa bawudin on se contempt achiwa na Agradaa me ka kire wo me si me nanka me yiwe fire fiase e wo Jimmy ye na wo wasa be Jimmy a kire me no me si wo be kwa fiase wo be dem wo te Ghana wo be ka kire se me boa on se de bia ba na yiro aja bempa so mo wudin da o mo wudin su da na emra no be so mu sei na hona be hunu say wo ne won kwasi ya docket no say mo ye Jimmy sem kwasia abua presenter na ono pe lawyer ma wo no yesi omo ye lawyer for papa nkokrafo lawyer we presenter na nkasa wa twi wedi sa presenter na o pe lawyer for ma ono wa twi wedi oba kwasia illiterate ni a wan ko school ohu boy bon oba Jimmy fu ati se wo oba Jimmy fu ati se wo wabo wodam muntie nkwasi asem bi Agradaa ba be ka kire Ghana fo odwene se ye Jimmy na me ba be yi ne to ne amobia hunu nipa Agradaa oye woni wiase asia abre wadada ati se wo hu dwane ye hu atwam wo oba beifo oba kankan tutu ni ba ye diwe akonfo adiu asofo adiu oshafo adiu gatemanfo adiu oba we etwetotobi etwa bonse gata otwa mu kankan se sukura mu bola oba fie te se wo oba kankan yarefo ba HIV ni bet se wo Jimmy fo wudi ni ba oba nu moja oba okum wono ankasa na yefunu mu ba edi ni sie wie betwa ntro kire Ghana fo wo ye wudi ni ba uye sansani ba Agradaa uye wudini ba konko achiri konko atise wo oho enka wo nka abodam siaba mo amonti asem asena me kire mu ye ti mo ka kire ayi azaa kronfo the changer no the nesia kronfo na wa blackmailing krofo nyina apem wa blackmailing krofo nyina apem asem bia de beba bia ye low key sinko a enti adofo me bebia nwuye I have 5 children already shira me kwala num asia wuti abro cheme mete Ghana wo se me ba ni ntina ma be ye video no me ma wati asese e low key mami ngege mo be kan ya ti abre kesi pipra be kan ya ti abre me be ka kire wo say wo ye be ma fa passport be kire up to now won't be for passport me kire. I told you say if you were a man you should come and show us your passport na way won't be for me kire me ka kire Ghana say wo kodi aduro be ya no na say ya kodi wo ba wo do ba ye eno ye low key ya ti abre me wo ma enum me wo nananom me yansa. To me, already, yes, me will be already, me will everything. So what I say, it's a more who could see Guasia for no Quasia, some more Mokika, Mobana, by your man, Casa, Mobasoma become so much Oba, now person will be best Casa and Meka. Because I do a Quasian penny, HIV boy, I mean, when you didn't my command hype. Also, and there went to be a Facebook. Also on YouTube. This is just the beginning. Don't joke with Agradaa movement.
Don't joke with Agradaa movement. What must I say? Don't joke with Agradaa movement. It is how low keys in the Atiabre. And I will Kubana do buy a say the fire you see was see out your brutally. Memets a Ghana. Who bets me who see me, my brother say, my brother say, my brother say. One make Cassa and Quasia bit networking. It's a Ghana for may catch them who play Mrs. Keys in a drum. One bonsi with different keys. Different keys. Because my promise is a man attention. My man attention, made an attention about Quaco and Penny Wusubempa. Agradaa, since even a beginner Facebook you. Agradaa, Manasseh the way change. I mean a beginner Facebook here. Me Facebook huru, me YouTube also huru. Me see the biya me bebe gu eni mase. Me ma Ghana fo nyina ngu so your trofo. Jimmy fo ba ti se wo. Oba kronfo ewi balawo. Ewi balawo. Julo. Julo. Agradaa julo. Kwasiaba Agradaa. We boom crofo, a kum crofo, a zan crofo, a jin crofo, seek a free and sem, not the bottom house for him. I can say, me your the four, a would have been triawaka. Nanam some phone triawaka. Or so yes, I see in triawaka. Ube bre, Agradaa ube bre. And crofoma yesu and a winty, ube bre, and crofoma tinishu and a winty, ube bre, and we say. Ube bre, we say. As soon as you carry and power so da. Obey Jimmy for it is a wo crescini bet is a wo yari for bar. HIV ni ba, utimu a bo Dominic is some eating the home, ya cho panier. One castle which now to Kabana. Ade ama ye Dominic no onye ni pabim so nim se me wo yare na me sa to mama ya twe dia wo no onkwasi asoma wo utimu karibi nie ya twe ho pane dia wo Dominic ampa sa de ni tiakora na ntimi entuko a wotuo kwasi aba eti se wo wana ka kire so obi tuna play matuko a wo ye ni test me tia aburo kire dia wo kekani nyina wo boye low key. I'm telling you. Asam na bae na menu aba na begina wo kan asem obi onim nyansa bia anim say asem a wo kan ila yankwase asem fa passport be kire wo be we fa passport be kire wo ba na nka ukura wo de na de aba kire yen asia ba wo passport da yonko ba dem wo hunka wasin tutu wo yusu twa so ma twa pro abo adwan sia ba ti se wo Mmo wodam Agradaa se ne ba no enwuye. Okay, Agradaa me bisa wasem. I want to ask you something. Akrawi or hefa media masma me bisa wa no Agradaa wo se wo ba no nwuya akoda we wanya wo nana oya wo ba me be kire wo nana no me be kire wo nana no ma omo wo kwawu me be kire wo. But akura we wa yawoba adumi hira we wa yawoba. O last born we oni oduro no wo no akura no wo he. Agradaa akura we wo he fa. Oni pani no na ezo mbeka se wo de hwe ye kasa Agradaa nkofa akura we mra no akofa pani na ogina kire no. Aha, Rihanna no akofa na ba. Enye Rihanna se na meka. I am talking about adumi hira. We asam na yeka. Woku akura no wode wakra tuntuma ka ho esi akura no wo wasoro anadwo 12 na wuku no woduro ni ho be ma ne bayi obisa wo se akura na wu usi akura no wu uradi ntwia wo kawate monhwe Agradaa wo ka so nkofa akura we mra na akofa pani na ne na tete we na ode na ba monhwe no sika gali udine ankura na mi eni enye pani na meka ketwa na nani ba kwa kata o kamera yi mu e na meka
Ketewa we na ye ka ho asem. Sa kuda we wanya wona na wo ye wo ba wo kunu. Agradaa me challenge you. Me Manasseh the way changer. Me to challenge we ma. Na me catch the Ghana fo nyina. Agradaa me mani wu. Sa Agradaa tim de ne ba adom nhira be kire Ghana fo se me bani a. Me catch the Ghana fo nyina mo bia Jimmy di biem. Na me followers nyina so obia unsubscribe me. Obia unfollow me. Me say me de make me kra to ho e de me nkwa e soe e wo metiri so e kantam kese say sa Agradaa etim de ne ba we ba be kire ya me se me srentam kese kantam kese de guma bra boso se sa Agradaa etim de ne ba keto e friend adum hira be kire yen o so kamera to no so ne akra ne kasa keke e ma Ghana fo nyina hunu bi a me dimitri eto e wo man Ghana mu me dimitri to wo man Ghana mu akra na wakunu uwie na wa wusi akoda no o wasoro ho udu wakra tuntum na ka ho ya kyekire ya wa bi ma wo ani kukuo na de nyina akɔ hye fom ho na akata so oduro ennim se ne bai kura no aha na wusie no o so wo bai ade no pam wo bia wo fie o security man no kura no wo soma no Sman Medina mo baby. Said the bear obeba no koye wade awi. Ana dwubre na wo soma akora wo Medina. Uye wudini ba. Ye kan se mami ngega beka, we ya beka. Enye de obi aba beka o. Se omo aba beka, me nso na mi sisudua. Na me establish asem no. Me na me establish na masa akora we fe na dum hira no oku akora no wo di akora na ye wo sacrifice Ika gali udinari eda ika gali udinari she Agradaa ye ka se kofa akora bra wa shada kofa pani na ba akora we yasem ne yeka akoda we na Agradaa ye bisa o se owo he ba be gina wo twantro e ba bi enwuye na wanya sika tuatua bloggers for kana nkwasiafo ma bi to one broadcasting semfo na krachi bi abekasa e da me sora so sa bloggers mu wo Ghana honom they will see say yes they will see memi wo so kurasini bobada da me say iPhone amane filter ma Agradaa ka wi ase nka wumpie mpo da no nipa huwanim oba dwane ye te se wo akora we ni ye bisa wo he wo ba we wo he adum hira wo he fa adum hira wo goduro wo ba no Agradaa ekunu asie no wo bra na wunim awie be twantro no rasa wo ba no wo kwawu me be kire nkora na wo kwawu na wo se ye wo ba no ye wo ba enye wo ma Agradaa uye wudini ba utirimu eden Agradaa me se wo ba we wakunu na wasi akora no wo wasoro ene wo kra tuntum ena ade aye odi ye wasoro on se ho prewo se de ho prewo a wo pedom no on se de ho prewo a peso ya asore ntentem no Agradaa na mabe ka kire wo no etijai se wodi Rihanna kire Ghana for no enye ono na omope ye pe adum hira na ahwe adum hira ene ye pe se ka so bi ye fighter one Manasseh the way changer me ye ntokwa twane me ntokwa ye twan tina me kame koso be kame a de obeya ne san kwase ade na wo bloggers ne to omo ye ba me de me ba na me di proof na ebrew be ma wo proof ankasa akora we ku akoda no ene we si akora no wo wasoro ho ene we ku akora no asi no wasoro ho we wie de be ya asore ye bisa sa akora no wo ya wo betwa ntro kire Ghana fo so obabie nwuye na wo ba wo manyina ho ma wo kwawu wo ma na wo kaso mo kwawu no mo wo he
O ma miensa, o nana no miensa no. Eye Clinton ma. Clinton ye big and a wo ye. O nana no miensa na wo kana. Eye Clinton, o babe ma na wo shiwi no. Akwa we, ta kwa Jimmy fo we. Ne ma. We. Akwa we, emma. Agradaa, wo ba we ma. Ene sa nkora miensa na. Omo wo kowu ho na. Wo de camera koto omo so no. Agradaa sa wo se wo ba na ye friend sa adum nhira no nwu ya. Uko Christmas. Ewo krom ho. Akora we so nwu ya uko Christmas ewo kwawu uko dru kwawu ho no akora we wentimi afa camera na nto nsu bi but oba no oba be ma no Clinton ne ma na oni abige wo mo no enkora no e na otun di camera to wo mo so kan se mo meka Merry Christmas en kire Ghana fo wo ye furu mo ba no ye bisa o se o wo hefa adum nhira wo he Agradaa we ku ba asia ba ka se ko school Bible school classroom ko bi we sua nyame asem eno aso anya nkwasiafo ma church quotation kan me enko no wakan uwia no be gina ha kan se water call kwasia winim water call oba fi illiterate he Agradaa me ka kire o judgment no. The work of God is not for comedians like you. You are a comedian. You are a comedian. You are just doing comedy. You are a comedian. Mr. Agradaa udi agrome mema usika asa. Ube tria sa ye urate. Udi Manasseh echi. Memo tria ma bloggers sa yembe show. I'm telling you. Till thy kingdom come. Mene wa mienu. Sa unkwasi afon dia memfo bia wo. Me say till thy kingdom come. I'm telling you. Oya wine. Me so bia expose en shedem. Osofu bia me wo expose bia en shedem. Me ni Agradaa ye nwie ye. Oba utwa ntro sa dai. Wo nye no kwafo wa brabom. Monhwe okokwawu no. Monhwe ade bi okoye okwawu. Ode nkura bi be kire. Abeka se ne manie. Eti oboso kire Ghana fo se ne ma no wo se ne ba no ne ba bi awuye. Na ne ba no wo kwawu a. Nkura ye wo kwawu ode wo be kire nie. Christmas time. Monhwe. I just want my baby to say hi to you. Say hi to them. Say hi. Nkura we ya mohwe omu. Nkura we ya muhu omu. Wo de memi ade bi kire mo ha. Nkura we ya mohwe wo mu. We nkura mohwe nkura. Kofia Pia will say, I love you, my dear. Oh. Hi, no, I'm dear me pe. Mama me share no cry. I love you as a boy. Jimmy ko. Who loves you? Ojen so bi do wama. And crying, I'm so show when we are high, no show when I just want my baby to say hi to you. Say hi to them. Say hi. Musha cry we him. I cry we. I will cover 7 years or 6 years or 7 years. Only I crack it where me de chire mu ene se Debbie ayo ne nese akora ya me de chire mu yo ne nese isi me de nyame ase se obi a wodi nsem hunu bia no ye ma wo so a ye de wa she blocking side kama na wakoda ye ma wo so a ne de wa she baby boko no wakoda. Yes. Akora ya oda we. Akora ya oda mu huni. Enye dia me de be kire mu ni. Rihanna akora ya oni ni. Eye oba pani ne ba Clinton ba ni. Oni Abigail ene wo akora we. Ba kono so sa. Omo ye tu. Omo mi enu. I just want my baby to say hi to you. Say hi to them. Say hi. I just want my baby to say hi to you. Say hi to them. Say hi. Shall we? Akuraya kitwe or can we? And yet, you made each one and ya kitwana. Kitty pana, do me shirana, ye come once them. Ye catch a cofa or mab, one betch, and maba. Oh, you're true for. Agradaa we are true for.
Etwetotobi wo ye trofo. K𝒂nkάn Agradaa wo ye trofo. Yarefo ba HIV ni ba wo ye trofo. Wo wudi ni ba Agradaa wo ye trofo. Wo enye fe Agradaa wo ye trofo. Jimmy mu Jimmy oba bonsam bayifuo wudi ni kromfo. Israel nyame tua waka. Agradaa wo bre nyamae wo bebre. Agradaa wo bebre. Nananum samanfo be ma wa bre wo wiase. Akra we sama be tormented day and night e wo wiase. Ube jina na be twantra kire Ghana fo. So baby enwuye. The catch the minianum Ghana fo nyina sa Agradaa ne ba no okunu akra na wu. Ankra we enye wo yefunu ma. Eye oba Clinton ne ma. Iti jaso be twantro kire Ghana fo no. Ade o ka bi anye no kre. Agradaa wasem bia wo ka kire bi anye no kre. Wo yo ba wudini. Na wo yo ba trufo. O ka no kre wo wiase. Asiaba wabrabo machiche wabrabo mu ne na me de kire Ghana fo. Wo oba wutimi gina wo preachi. Uwiye na utinisuo. Uwiye na wabedi atem. Uwiye na so ebo deliverance. Wo nyame na etua waka usunsun fie ti mu ono Ghana fo nyina huru suban. Ghana fo nyina huru suban. Enensem wo fia ho na munya botere. Ensem wo fia pa na munya botere. Ghana fo nyina huru suban. Utin kotenase. Said ya wo kan nyame asem. Uwiye beti ni suo. Ghana fo nyina hwa Agradaa suba metwa ade bi short. Now the mun read na mun hwe ni suba so from here to here, from here to here. Na mun misa mo say nti wey obetuma ye nyame adwuma. Wey ye kita sunsun papa. Wey your software. You are a disgrace to the kingdom of God. You are a disgrace to the kingdom of God. Oba before sasa bonsam etese wo. Wudini ba Agradaa. Okum obadia petumi edi pedom no sie woba edi be ya asore. E ka se nyame be pega wo nyame be pega wo ni pa nyame pega won. Wo ni pa nyame pega won. Wo wudini ba etese wo. Christ etieno sawa umpo ya no so be kwa. And I make up for yes for now. Okay. Yes, some country outside. They will believe or no Jesus Christ ni demono. Bible says a wumpa ubenyankwa. Say a warrior and for you to believe in the name Jesus. Say I did that for and answer. Yali na dauso. I would ye chinchin. I did ya quanchere. I saw yari kwa. Yes, some of them country outside. Jidi ewu edi Jesus ni mu. Na ubenya enkwa. Era who is so as an entire baby. Onokra so still ha. When I Facebook page me testify. Ono ankasa kwa no osu. De nyame timi ye no ho. E bra bi na ntase. So good morning. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good day. We're London. Oh, Free London. You're frozen. Yeah. And a baby believe so when you're so full. Kwasia, Jimmy. And I want to say, come on back to Manasseh. No, I bet creating confusion. Now me buafu, a man can this, and there is code this, a bua. One more was woman to me, and one kono. And what you want me into the moon to be no meko. Manasseh, one moment to be no meko, and what you want me into your moon to be no meko. Because the catch them say, what's my black Jesus? I'm an alcohol recording crop. You told me. It's a nothing about I want to say a BJ, a bear expose you. Tell you about Manasseh, and a BJ grab a camera man casa, Obakasa. Manasseh, Obakasa. Ucho Kenya me, Obakasa. Now, Miss Mamma, why say, me audio, me voice, me baby, I will be a fabric one saying,
me the one you to form and there wouldn't any monyamu or maimu or passes out yes brokers in our Usubampa wouldn't any monyamu or maimu wow piate. I see a for the community I make of fact a Manasseh papa we who junkie mine junkie pastor we who junkie pastor I see umpo one go school that was with Nyanza. Umpo one go school that was with Nyanza. Umpo mamia wo uti abofo ma wa jimu count. Umpo so with Nyanza. Kwasia ni pe Kenya mi asema sesa bloggers Jimmy na afoso o the bloggers ni be Jimmy no. Ni be come and what na woman as Jimmy fo abegina say fitting ne. Unti be mabonti me di atem be Manasseh. Me ni wonu mo ate. Mimi to be mabonti me di atem because no se masachara. It means me would have try no more. And on a baby Kayano was said that that's where die now. Then just for the new brabby, Ramanu no appear, no Ramanu no appear. Oh, I such a minimoso. Also, no woman or meaning the moon and no pokria and find a boob at the owl. Catching no pokrias watch na me empire and pibo cassia pa. Woman me booby mount. Also, catch no pokrias watch na me empire cassia. Woman me booby mount. No weapon formed against a man cattle will prosper in the mighty name of Jesus. The being one moment shall be judgment. I see a usro be. Men are me mama parts. Men are me house address a guabon thing. And I will post it in my page. Now for also your car. When me preso. A man cattle there's one can't she. Me do address and I can have a trouble thing. Now for one me face. Was ya yamu come yale for I don't buy me TV station winning a good sawa show picture na me new child so say na ujra me nche na ya comfortable winning a good ace in sawa wonu mun semti winning a good ace in sawa yale for na mama part na wan humobo e na kwasia bia ben na no accept no aka wo ye nipa aba tena say me ko tena ma me ni TV so abu adwan Braba training po do better than TV so. Also bempa kwasi ampeni no. One that do better than TV so. Manasseh. It is a Obofour. So what one as Obofour ne sa wo be fiam wo ya. Oba watia bi je nko ayisu apo ne twaso ama ne twa pro. Agradaa wa yisu ama wo twaso pro a obema eja wo kosi wo ni wo twa pro ne biem etwa pro ye. K𝒂nkάn Agradaa oba tutu oba wudini oba kronfo jimifo ba tese wo Agradaa illiterate ni awan ko school no wenye sika kodi boto fimu oba nye nyan tese wo oba mu krasini wo gunya mesum ani masiye oba fimu fin tese wo ogunya mesum ani masiye wenim se de ya draw wo book mu oba fun ba tantan wanye makeup ahwe wanim so wanye makeup ahwe wanim sada nka de wanim sie am chill fast mama ne age
Obi antro age mano. Abrewa dada te se wo Agradaa. Abrewa dwane ye. Abrewa fun te se wo. Abrewa fi te se wo. Oba Jimmy fu te se wo. Oba K𝒂nkάn te se wo. Wasiaba oba Jimmy fu kurasi ni ba. Wasi etu kentibement no ntena waja hokro. Uye furumu maye nome. Enome ema wawo mo begu wiase. Dio enye wi ni K𝒂nkάn ba na obi ye aluku mi London ni furu hono mo a de ono so da we na furu aho na funa chia asi ehu ni to obi na no a made pizza Jimmy kurasi ni ba tutubotom ni kronfo ba gudini sansani kwasi ampani biba we Jimmy fo biba ye fun kwasi a wawo ba kwasi ama o Jimmy wo e kire o man Ghana fo beyifu ye funa awo beyiba amana dane beyifu oba bonsam tutubotom ni kronfo wudini ekunkum nipa no moja asiesie nkura yarefo ba Jimmy fo Agradaa kurasi ni etese wo Uradin tria waka ashawe ni tutu ni beti se wo hwe mema di wo wiase wo ma obi ane ne papa wo mandum a wo ma obi ane ne papa obi sa Rihanna dabi eye Rihanna ni we ye ne ba na wewuo no we ye friend adom hira Rihanna na ono nie Rihanna One in the Tinakam, or in you will be Rihanna and him, will be Rihanna. How? Say hi to them. Take the Hi. Come on. My name is Raina. Wait, I know it. Raina. My name is Rihanna. Yeah, Rihanna and Yeka. Yeka adum nhyira. We akora we asem ne yeka. Eto wo he. We ene yeka ho asem. We last born we ne yebisa so wo he. We wudi ni kronfo ba eti se wo Agradaa. Oba no wo he. Oba no wo he. Kasa Ghana for yan kwara ho. Udun se Ghana for yan kwara. Abegina betwam trese me baby enwuye. Me ba no wo ho onwuye. Obodam. Kwa class 3 graduate. Wo so na bedidi ubedidi nkrofo atem. Me se wo se. We si obu a. Eni Agradaa wo ne wa asore no. Di wani betwi fo mam wani age. Monshe Agradaa sofu ni bishop no nie Agradaa bishop na obehye no ono nie bishop we oye rapist o repun krofo bishop we ya oda we oye azan bishop e ma digi na basa oye azan bishop ono nie odi amhwe ono abe introduce no ho ne din ne keke ne yehia obo ne din wie ne na wie ono ankasa be introduce no monshe bishop ne nie azan bishop pa. Praise the Lord, praise the Lord. It's good to come your way again. My name is His Royal Eminence Archbishop Benny Dancing, the presiding Archbishop of Healing World International Christian Center. Yes, and a Queen Vivian, I can also I don't understand why people are missing the two keys. Yes, Uncle Obi uncle, let me show you. Look at these children. Shankran, ubehu penny no wa kitwa ni o hwe so mo mienu ubehu omo you see kitwa ni kitwa no ni etubehu ba ko no Agradaa man who nim difference aye kire we na last born your friend adum hira we when na last born your friend adum hira we ku akoda no Oni ni onde dan nsa so no adum hira ni nie oni be ma yi ba ani e ball ni we ni ade we na kofa problem kese ba wode be ma ni ntem
akora no ketwa no nie etime ku akora sie no obra wukunu nim ho hwe Agradaa bana wewu no odi nie na ye kana asem no o se pani no so nie hwe oh the difference ni nie pani nie na ketwa nie iti wa wunim no hwe na wa mix say we na pani no Rihanna on a ba video no be chia mo no na ketwa we no Agradaa o he omo so mo kwa wi so nya wo ma e wo nananom e Clinton e big mami enu me do ma be kire wo enti ne ye hwehwe adom nhira be kire ye ba bia wo Agradaa de se Ghana fo mpanifo man sori ya we wudi ni o utimi nya kokoduro ba bonten esen be twantro se be babia wuye alukumi London no onwuye wawu wasie no wa Agradaa de wunim de wo ye Agradaa sa papa we obe rape obi we ye rapist man we a wo se wo mra meye wo we na eba be sha Agradaa bishop no so di kan hye ni bi dada some be kaya we di kan hye Agradaa bishop ni bi dada se picture ni obi a hwe bi dada we na eba be Agradaa bishop no we man we what do you mutie ni just say Agradaa ba o say bishop archbishop dancing onim say azama bi anche we Praise the Lord, praise the Lord. It's good to come your way again. My name is His Royal Eminence Archbishop Benny Dancing, the presiding Archbishop of Healing World International Christian Center. Me say Agradaa ordination a wo be ye no emma so ne na emma so kina ordination so wo yepe na ye hunu se Agradaa ene ye na bishop we no mo niema mo ye no ye hunu se ani azan adwuma na ati Ghana force be fa ye ho adwene Queen Vivian, I like the word. I said the Bible said the soul is more precious than all riches. Agradaa, think about that. Benifone no kasano. Bible kura won kan bi. Ubejira wa kan mi enko. Yes, K𝒂nkάn Proverbs mame. Kan mi enko. Wasia totobi. Aboa banku. Jimi fu abetie. Wo ene na de ba ode ba be ya so ra kire ye. The rapist. We might not down we a rapist. Repu nkra. Nanka oba be hye abruka no sofo. Na oba hye abruka no sofo. Oba ya omu bishop ni bi de wa ye di sie akonwam. We na sore mi yi kire wa nipa wo kra omu nduru 20. Na wa shada ajiji certificate bi ekura ade odi ye ne se omankrofo tuetue sika mana na odi sika no abaye nkrofo bishop eti wo ye hwan kura na wasi bishop na wo na wo kro no eti enu bi na odi ba baye Agradaa enu bi na papa edi ba baye Agradaa obaye ni bishop eti Agradaa ba baye bishop enche kura Ghana fo mfa shi tirim se enche Agradaa ebeye bishop a papa we na eba be si ni bishop papa we na eba be si Agradaa bishop amana ba be tena ye konso wo Ghana ha na obe no ho akesesem eninti na wo sore wo jimi kire wo Ghana ha no and so Agradaa ebe mo aguni say o my Ghana and so chen wo Agradaa jimi fo na anam ho no Ghana is bigger than you. So the fake account share. On so buy and now I should have boost to page. Now them 2K. Now almost 3. I've needed the Bibiana took 400 green. As share. Oba say I'm Manasseh boost to the page. Me yes, Uncle said mono. A dofuni just why yes, no. So be boosting the page. First 19 to 20 minutes no cry so.
Both any na so article because Ubustia, a Arab for ne, for no, Jamaica for ne, India for Kwan a basso. Omobaso amonte dia woka because a boosting. The ones will be at free so now I drop what where you find organic views and I mean you know organic views. I see a banku. So I just said the way and any be no be I. So for we mama me bona pa wan kire mo ndura me bonso na me say too much kire mo bi na Agradaa etie omo wante wo YouTube no atie wo Facebook. Osofo we na nkore na ebe hye aburuka no mo sofo. Obaye omo bishop ni bi. Enti omo hye program a omo de ba beye omo de ba beye e kan say ordination no. And omo kwaji ba bi wo makaiti de man sofo yi. Friday, omo starting Wednesday, Thursday, Friday. Papa yi omo twa ni so beba. Papa yi ma. Sa papa yi no oba hye hotel ho. Ana akwai eye so no oba yi eda. Otiti oba yi dross nyina mu. Get 7 pene. Ujafo se chinchina medi. Otiti oba no dross nyina mu atiti na taade mu. Aya sam kese pa. Hotel no Makati Hill. Ho na de ne kodae. Ena ne ege friend abusuafo ne maame ne papa bo mama ne. Osofo ho no ma no mba se nke ba betam na de nakọ. Ehwan wo frɛ kwabena buruka ntina me kan sema ne ma yi danseni sa na meti o asema nye no kura ne me ha me ho nka Agradaa won ku ni ba yanka me ha me ho nka da mo ma comment ne mra mo pa na me kan pa ya mi hira mo bia nkyira na adwene wode ekoso no mu ne mo wan kan sem papa so de na yehu sa won kan ye ho ne ye de wa hye ba bia ofiri ba ya mi hira mo pa. Nti Agradaa esuri ne ba yeti ni mu no obepe sofo adi na na yesi yempene ne empene kina yempene ne empene kina emfa ma Agradaa sofo yi eda hotel ho no oba yi obepe na awie no akoye se bibre ese ne emfa bishop nko police station na bishop nko yi na no afi bishop so mo yenka odem Omi e kan ofie Archbishop dancing wasem na mekan One nam Nigeria Abuja oba na betwa ntora kire Ghana for say o US chia azama bi anchen no meka kire wo kohwifo nko akonkonsafo kohwifo we no mo nam a tutubotomfo azamfo we no na do mo ebe ye ho sa sofo papa weyi chia kai we sofo papa we yes of papa and I do as ujafo me se get ne friend Christy and akuya uko ye do a ujafo na ne ye de ne tena dem ye beka kwabena aburuka maybe sikunu aburuka eye Christopher kwabena sante aburuka de ko tuya sika omo charge papa we 500 million se ansa na ombe twaso no I just would share 500 million so no more case in the so. And I near omo kaya na tiba 200. Iti abruku ne tria 200 million. And sana sofu we omo jana man hoto no. Iti ordination no amaso. Abruku enya nye biem. Sadi we kura na msuma abruku kura nkrofo bi kan na wo ye pesika ya ade ewu mu yayi. No sofo bi akodi ni twa ne wanya asem a watem sika akotua de ama no no se da bi me na me invite no se wo mra me ordination ma me se no ho aba asem kakraka se ya o se mi gina yes I do no kohye mu a asem aba we so de na mo na do we be dwa ya so na sofo papa be ya sofo papa e be ya asia banku sofo papa be ya ba Jimmy fu ati se wo Agradaa emfa sofo e meye dede ngu ya so mbie mo Ghana ha wo yire fefefe bishop wo yire fefefe sora be di ma e wo Ghana sa wo yire fefefe
Nigeria ni akura fe ubu nkrofo wi ya na kokora kofa yonge o jinkrofo sika na ode ma oba ne di jinkrofo sika sa ode ma oba ne di wa down say Archbishop papa we yiri ni enso say twa ne ho emema momu de emfat nyankopon mo ayo osra na odi di asofu atem say osofu bi a opa oba wontim tena oba wodi we wodi ni yiri ni enso say twa ne ho be repu ma hotel ye chi no ebonika osofu dance no be twa ne ho repu ma ma no etimi san chi no bonika enso ni yiri ni awu di fear ti say wo down osara be di concert a kire yen ama we yare mama yen hwade bi hasisi ya e be se me kan asem mi bisa asem bi hasi siara e be se mi bisa siara asem bi mama menye ni sei na enne be se mi bisa siara asem pa so tumi yi manu a enkamani beje because the question no I can't think far and I don't understand why. Sierra, baby, say mbisa wa sembi. Entino, you see behind every successful man, there is a woman. Baby, say mbisa wa sembi say. Sierra, enti, do you really advise your husband? Because say utu kunu fupa dia. Enema ukunu K𝒂nkάn ye no. Wanwo butterfly. Said ya wasesa ntaba egu echi ewu betuwe. So utimi tu kunu fupa dia enema K𝒂nkάn ye no asifim na awira ho. Mawu se bofo wakoyi video bi na obeye se obi anji nani na ode wo ji wani me be kan ma wuwu na se mu so akoyi video na firi ho esen ka ma ne da ho esen ka ma video ne da ho it is here anti woda so ware be ma untunifo ana ukunu no woye Nebukadnezar K𝒂nkán woye Nebukadnezar na awutunifo enyeye Abranti wetum edi ensehunu di boni di ewuo na utimi nya akoma etena ho hwe no ana wo na pipi ne ti koma ne yesa ne ma no butterfly wutuo wo na di na chima ne yesa ne ma na uwi anu abegina honom media ma head chembrebo utimi tu ase wa krabo ena metuwe mi ntobi ena mi nchirobi ma mi ye na wakeka nsoma kire na akọ akutia na wabeboy na akọ sofu maami nyamia samba akunkura bi ebibi kura mpie firi wonu mu maada slave queen for life it who slainti no ukunu ni dinse hunu a kire nkrofo ma wodi ye wo se mfa wo ho bisa ho se ansa na wo beye se de wutie no na se na wotie ahihye wo se chobi ye se na wotie Agradaa di wachi akopam fo ma hye ne to a hye na ne to ache yi Agradaa pese otimi ye bi so ne body na sei asu ede ne ye betwa ne ye de aye body na nkasa asei Agradaa di wachi ya wakoto fom ashama sese ne tofa achia Agradaa hye fom ni pena ne tofa a balance na no so woteta gumusa tetafo Agradaa tetafo te se wo tamfu se Agradaa asia banku wodi wachi ya ebisa se tie wutu be ma yifu kosi niema K𝒂nkán ye na ayira ho Sierra said ya dressing na we ya uji wani did you wish for others also to live a happy life like you
Do you wish for people that come to your house to serve you? Do you wish them happiness as you wish happiness for yourself? Do you wish them the same thing? You always want to see yourself happy. But do you wish the same happiness for others? Huh? Hey, I will hope how. Because Obenya Safo Panoa we too kunufu. Say yes, Asudia, any nebia, what do you be a son? And you bay yedia, then ye boa her muono and a son. If we say, and Yama Kokuba for ye in any idea, a tribe one tinsel who penny pay your machine. But ye who at ye be a way of found, Nimokutia, and Abba Bogana for. I could you and Abba Bogana for. A midwife, my water map and a year Marantia, as we are not to age so. We took away in the channel. Adi obaya adi uhunu ya nka wotena boy na woton funsu adum no nka wotena ne ho saa o boy no kobi akwa na woton funsu adum wo no boy na woton funsu no wo nka wotena ne ho saa gay ne boy ti wo kama odini birthday o dini birthday o the boy dini birthday mano birthday na se ne kwaku Obofour ko bi a okokọji siara firi boy ni se boy nka wo bodam e wadum enne ko he wanye sika o nice guy o tena no nka wasundwie no disikechi ya masese no edimboni bi e ba ye bo bi tena mi bisa o ne se nti utu be ma nfo akora wo ya betena mo nchen Abranti wa betena mo nchen amawu betena mo nchen amawu betena mo nchen na amawu betena ye obesun wusi yara na obesun wukunu kwaku Obofour abranti we besun mo o sacrifice ne ho maamo o taduane mawukunu oboamo Wapra sorry dem wahihye nkonwa ode ne ho to mo ho se wanya ebusua abrantie no ebe yare ye mo yinama ne yare yachi abrantie ababiwu ni funu so mo yinama idimi bisa wo se sedi awo wutimi hwehwe anije ma wo ho no wetima hwehwe se anije ni bia ma nkrofo ma amawu enura yisie no enura yesie amawu wankwa yi na se ukunu so ensi ho monam na mujimani eso se yemumu dia eyemu abusua ana mu nipa bi ene wu ye dia enka ebehumo enka abekọ enka se na mbaka kwa yatena ho enka kwaku Obofour bekọ yie no se mu nipa dia se yemumu hu nipa dia ka mo bekọ yie no ede mabusuafo nyina akotena ho na mo yie dia manipa no na mo gi check essence kakase ede amawon mo bekọ memene da mo kọ memene da o na kwasia da nso masa akọ mo kọ memene da na kwasia da nyina masa akọ o kwa wo na oyire no maame no nyina na mo kọ sase yie ni de bebo udin sai yie ni de ebe ma enipa hu ni so Obofour na abaye beba bebo agye so sai yie ni de enipa ni beje nanso de be nipa aka se wa ya ade ni de onye da nanso ni de onye da enka obekọ aye no wo no yire ni no wa mi nyina obekọ yie na se
Oh, come back. Enti maami a wawo wo ba. Oba tan a wawo wo ba. Nti oba be mani o. Me kai mi bi pa Obofour di be da ma ne maami o kan se bi kire Ghana fo. O se ni papa gya ne maami si wontem. Enti o de hye ni tirimu se ne maami ni sika busuani ni sika. Enti e wo se wo sacrifice kura na otimi di nya sika a obeye. Nti baby e necessary wo wura bi odi yeye bia no ma abusua no wo wura ye ene wo yeye de ma mo ada no chawlen cruiser da no kan sa asam no now cinema me di ni birthday wo chawlen cruiser so ma me we your bad time oba be ma ni na obi ba be ma be som wo ba be ma na watena sori de ma bre woni na kan ni sika sika na yetumi yi bibira o ma de ye hyepe tena fie no obi na e kan enso ono ntimo amfa bi anye ne ho hyepe sanse mrada ne ho ne na wo kan no wontimi amfa sika ni bi anye ne ho hyepe frise na mra eda sika na wo kan no ho ene wawu oba be man na maburuchire e ka kire Ghana fo se jiwani o jiwani amawu oko ene esi amawu yakosie no ama wo baba ma be gina ka kire ye se Ghana fo ngi yani because enipa ewu anu wawu so ene Obofour enam ejinani obi ba so wawu no ye be ne dan se be ne dan Obofour mfa ho Obofour mfa ho enura ye fa funu no enema kire mo se de ye sie amawu nyina bi anya botere enema kire mo nipa okosie amawu ene baby ye sie amawu enema kire ni nyina APC nsore man kura no obi ene wo si hobi ensore man enura na omo se o ye no watabora chantan market ho enura ho na busuafo trans de funu no ena omo se ne ye nsore man se moma ye ngigi sika ye papa dia na ya emfa sika no nko ye mfa nkobo nsanwa e wa ye na se ana mfa nkobo ye nua na se de ni amawutie ne ya nkobia enye awachi motor branch omugigi sika ni wie ye no ena omo fro mo papa se papa uni krom ha nanso ye fro ne yabo amane se nsode ma no yetumi ahia akaka ye nsase agigi bibi kakra ye de ko akopo amawu ayiye no ama mpanimfo de aso ne ma so aye emboa aye ayiye no hawana Obofour ka kire won se obi nim otu ne nasi amawu ayi na se a obekese no mo obi antu ne nasi ayi na se tiatia nsore ma no obi antimi ankwa ayi ni bi mo ntimi ankwa nsore ma ntimi ankwa ayi ni bi enura amawu ayi no na awira ho enura amawu ayi na se na awira ho tama yedi amawu eba na awira ho na awira ho
amawu yase no amawu ne yase na mu hunu no wan ko bi wan sie yi na se enti obayi funu kura nyam na mi yi kire wo bi ha se ya akwaku hwe bia wunni kwa oba no kura na ofa so a ye fa ni funu amawu ne ye de ni funu be hye Shena wira ho pa shena wira ho aye shena wira ho awoka se ewiase wotena se unye wiase ni o wo ye sofo unye wiase ni wo ye sofo na obi ba be somwo emfie bebrenie Kwen aka se mame kan kun wiwi anyam hira o say riches ends at the grave, positions at the grave, end at the grave, popularity and fame all ends at the grave. Both rich and poor will be buried at 6 feet alike. Naked we came, and naked shall we return. Why are we striving for something that doesn't even guarantee eternity? Hi, nyani daho minia. Rest in peace, amawu. Jesus. Kweni yami shira wate. Obiba o. Bejene bushi ya wabe somwo. Fese, saa mre ni mnebushi ya nibi kula kre bibi anke wontie. Oda, wakasa tamu wabe chirana na oda. Tamu wabe frana na wasori ye. Ube ya sorry a boy waiting the bus kwase senipa bus ebenya accident from Takura de by boy when the co-organizing crofo nyina amawu the co-organizing crofo nyina edo won bae o yen kru tujuma de ma ni wuo tamaso afedi funu na busua na enkosie enso no wa busua enso be di wo na ase Mesi metenasi din na mehwe nsem amankrado kanfa wo ho de kire me a wo kire second dia frɛ na boro so kire no a obi so kire me a na kire se nipa kum ne awudie de wo ye obi a yo di kanfo ne Agradaa udwuma mu die no enye won wase maka motam abo ani enye won wase maka motam abo ani amankrado wonye nipa fa be masini apache sa jimifo sa no palafa na so nsemo kafa ho ne de me de tunsani ani a enokore Agradaa ya ka kire wo hwe na wan me gina no man kasa amewu abusuafo e ba gi sika because de enim so betima betwa ntora kire yen
I don't know K𝒂nkάn manager. Also warn Agradaa before she will come and say the family came to her for money for the casket because we know Agradaa can lie. Agradaa, we are saying Ghana for you know about to be K𝒂nkán Jimmy for Bodam for Bakwasia to say war. Oba K𝒂nkán kuresi ni ba Jimmy for ba to say wa Agradaa yare for HIV ni ba to say war bodam for ba illiterate like you asia Obofour amawu ni yede na ekoyo amawu Obra yefa amawu free Accra no aha na yenkran ana yefa amawu free ha omudi amawu ekokodru ni krom omudi amawu kodru ni krom omudi amawu ekodru ni krom ebushafo na yese yentimu sie no wonkran omudi ne ko omukrom ewa afefe o sa afefe yes na omo akwakope no kurabre APC asore ba bia nka ho empo ewo tabora ho no eye na so no enipa mienu pe ene K𝒂nkán ma okwan se won kohwe se APC ni ba bi beba ho a onfre ne nka nkire no cause ama obi a won ne se manisi ho enim se wabosom ne ma okoye se wakwan nkire okoye ne ye de akire wo because ye kai pa so kwotena wo akonwa mu ba ya nche bia na akore be yare ya owuye ye ni wasa tu kwan bia mu owuye ya na wasa akoye o ne yi aswensi wo otwe anko adwabo a nkana nwoma ekọ wo maame o me nansi ho wa ma yira nka akire na kampesa wako wa ma sori pani bi ensi ho wa ma wunia baabi anko sisuampa se ye wo nam nipa Obofour nka obeye se wudi semu e de akira bofrei boni ben wo ye wo na ye ne yefunu mpotwe manso wo wiase ye kase obi ayamade enti wawu da bi ede ne ye gi wo wiase monfa sika ni tumi nto ho no mo amonkan hunu se nipa ye nimre nkaso wo wiase emre ye ni nkaso wo wiase etebushafo fa mawu ene ye de amawu ko ewo aigbe nti omudi ni free nkran kodru ye no aliye moma ye hwe na obehu amawu obra kunafo ba ya obehwe ni kuna ni mansana yakosie ni kunu K𝒂nkán wo akura wo de wo so wasore kura no wasore ba bi anibi I am the one showing you this video. Nobody from APC has it. Nobody. Cause I'm obi ankobi. Esume me tiabure chire wo esume chire wo ankasa wo niam asi wo Ghana. Ya frame Manasseh the word changer. Menono. I'm a winnie.
ni adeda no na oda ayimu no amawu no obedi Obofour echi Obofour akora ano no obesum K𝒂nkάn Obofour ono Obofour benante ye ono kura na kan Obofour sika de ma no but ba mo wu abetam no de ne kɔ ni papa na wasen ko gina kura sia abofra no ono maburukyire agi nani ene wagya funu na to abusua so enso wobra no woyɛ asɔre ma no ne de na busuani bia ni hono ne yare mu ye muya no ni wo mu so ye yi na ma bisi ewia so obi anwo a wonim wo anko de sene de ne sabesi ne bo aka se me de Manasseh bedura kwantum mentima amwo no kora mesan gina gu ne nim ase abopa me ya se ne den e de ungratefulness ato so no be wu mpo a wonwu mde na address be man krofo ye be boni tu a ye mo ni tuo ye be kuna ye nku no efiri se mfaso a wo pa yusu mi se abo afunu mu ni ponko edidi wo me ho na wanya nti ene ye wo se wo yi mi firi wiase obi a wo wonim wo nipa de na no kansa me pewa se me dowo a ne mfra kuma mu a ayo da ho che bibia wo wiase ye de ano fafa ne kase ye donipa enso akoma mu ya na enye na kore me kai se bia na K𝒂nkάn Obofour ka bi kira mawu se mawu me pewasem amawu me dowo ye me doba because amawu ne kan ni sika amawu ne traduane ma K𝒂nkán Obofour wudie se wo po bi obekun ananka ya mawu ona nanka obetumu de adura gu nsuo drink ana aduane mamu odie wuo wo bra sika kase bi da wo nkyɛn nanka obefa akro amawu ni mu ma wo de wo twempene nyina enka ono ne betumi agina ene mani bi mpo abopo aya adwuma azan hyehyɛ adwuma to so we nyina amawu anye bi we nyina amawu wanye bi ha Jesus Agradaa wira ho yedi amawu koye no awose yesie amawu sofo a osen ko sie no eye K𝒂nkán Obofour sanse Obofour na eye nasore banie etinka ne sofo panyini na wose obesie akora no bacho meyi wate ehu se nkrofo wira ho pa meyi afiri ho mepomacha wate meyi omfa ncheme ami wira ho pa pa enso Agradaa beifo bonsam oba tutu ni dwamanfo ne hu fi kankan proye oba proye wawisu ama wotwa pro abo dwante sa Agradaa Jimmy Foba wunti ene Ghana fo ade hye esu wo be bre wo wie ye be ye tan osofo bi onam ne baabi onima mawu wo baabi a amawu nsom ne da onsoma mawu da e wo wiase sa sofo yi ene wo be bompa ye hire amawu funu so wo bra amawu ankasa wo sofo a wo hye na sieste K𝒂nkán Obofour amawu K𝒂nkán Obofour asore dem na ogina the TV station ene ogina wo di asai amawu gina K𝒂nkán Obofour TV station e di asa atonyom abonensem ayedede ediasa because ni sofu panyini eni K𝒂nkán Obofour amawunie monhwe no
Iti we yamfa nyame asɛm antete no yankyerɛ ne sɛ twe ho firi bɔne ho da yɛkyerɛ ne sɛ wo ma ne mienu kura asesa binim number odi Cynthia ye ne cement dealer akyerɛ bɔne ne yɛkyerɛ no sɛ ya pewi bi nanom yankyerɛ na kyerɛ pa bi ada enti bisa ho sɛ hena ne kra krosese ya tiasefo de ye ne hwan ye buatan nanso ya na ya sembisa de ma ye ho sanse ye wogidie mapa e wo twero no mu se owuo na chiri no ya na temu nso e wo owuo na chi Sarana, Emrano Sutra, Mommy Papa, hallelujah. I'm Brasima, Yampon Yasam Kaka, just didn't waste time. I'm reading the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to 58. I declare to you, brother, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, I tell you the mystery. We will not all are free, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye. At the last trumpet, when the trumpet will sound, the dead will rise again, imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the immortal with immortality, then the saying that it is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Well, oh, death is your victory. Well, oh, death is your strength. The son of death is sin, and the power of sin is the Lord. But thanks be to God, He has given us the victory through our Lord Jesus Christ of Nazareth. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of our Lord Jesus Christ. Amen. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hallelujah. Oh, one kasa ubusu. Na dachibi yinyuna yesoria. Yebaiku yehu. Na yedi asida ene ni kabia mount. Erade da wase. Me jibi passes sisi amino kase erade. Wotinu tata. Ewo Abraham. Me stresse ya ka echire no. Erade mautombo. Utubi wa hoade.
enye kese maye ewo Yesu ni amen and if you know me the last I'm going to be so I'm going It will be so say. Amawu ewu awuyi. Obofour nti ne ma ebeye den na omwadidi. Amawu ma beye den na omwadidi. Ni papa tia siempo. Ni wo mumpo na asore apo ni funi. Na ne ma de na asore de won beye den. Enso Obofour timutu na asiese timutu kas di chankrofo. O ware man nkrofo. Usi dan e de man nkrofo. Una asiese wo ya adoyefo hene. Una asiese adoye de wo yebi ntu yo hene. Enso eduru bra wankasa wo fie efunu toye no wagya hokọ. Yibisa wo se nti amawu mai obeye omudan. Ana yen jini se wo de nkra na ye sacrifice etena nkonwa we mu ana. Nkonwa we na ado omukọ ye sacrifice etena mu ana sese ye ntiase. Se tesa ma ye hunu ko Ghana fo ye confused. Yentiase o sacrifices ahodo a wo ye no yentiase ana wo ohini tutu ye bibibia akonwa ni o akonwa wutitimoni akonwa wutitimu enie se ye moja akonwa se ye die nkonwa yini wenti na nkrofo ma wusu de ane ye ka kire yen ma yenhunu because we ja hokọ ya na nkonwa we na okotena tenem ade ade na wo de nkrofo ma eye spiritual niema ben na wo ye enti akonwa we na ye do tena tenem yi osofo de nkwa ma na ye wo we no mu tina mekase siara ene ewu ntu kunufo na wo ye obabu so wo akoma papa o akoma pa bisi se wonye bayifu a na wa ade ne ba ene so cause anu eden papa se mutiminya kokoduro ye niema bi ya ne bula dwene ne ntiase so eti adofuru yakosi akura na ba ebusuafo afọ mwade
de besi ebenya si ye de wom ne ye de besom wo onyame enhyira wo de wom na me de besom wo na ababawa we wo lady we minim but I'm so in life dear grow on my side and she should be very careful sa ababawa we other way Joyce one kodua no when you very careful me ho nkan kire de se so you careful e wo me ho na nipa na one ne di agro no wonim no me ena wodi me di agro sa no wonim me wo da so nya kokoduro betena se wo kasa wo ho etimi nya kokoduro so be di mata because of Agradaa entibe bo a ewura wu mu ade apo ba bitina ho ena me pese we bua mo just K𝒂nkάn on the mic yo happened 3 times. Good, no. Happened that is sad. You know, happened na you. One prayer or chebe ma me koto ye no. E free hono na. Many a ban do baby or ba unse to be body no yi me credit e free. Na start e ho. Enti many pane dey so for dey wan pe Agradaa some da be pemle. Me na me convince na fetch thing. But I am not fetching or Bobenia did you send any party or be anywhere perfect? Yeah. But the photo must Bobenia or be at Mrs. Let me say, I'm coming, please. Or be at me a day. That's just what I had 20 minutes. I will be past the same. Change and I say, just K𝒂nkάn say wobra Agradaa di cheni man no oda ho a na sunsun bi ne da Agradaa man gold so on famra so oda ho a na bibi ne da ena o discuss kire ne sofu bi opeso ware no ena sofu de say Agradaa ye bayifo Agradaa we bayifo ade no cheni ayi gold no de man no e bayi it won't train him free no. And I just could be as a software na ya kwanchire ma no sana. Ade no eko. Ntina software no krampa Agradaa asem. Actually na software no be pa Agradaa asem kakra. Cause one ne kasa ya. Na ababa ane kasa ya kan asem bi. Joyce etimi aka. Ade bi asem na Joyce kan dey awre ho. Ona ne ba edin komo na okache ne ba se ne ba monsio ngu na siye na oba de wan triti wade ni ya akatikura mitisi so na ono okodi na chi ekodi di niema bi ema na se ba ye chaka ema di wa na siye no asibe ye kuro kan Joyce K𝒂nkάn kasa nu masem amu betie bi tina say Joyce on the mic yo aha Edru funu so na nkrofo surupa Joyce on the mic yo muntie Joyce na kasa nu masem yanko
program so so dey na me ye kese pa ye na me expose fake pastors. Na me ye pa that time. Tina me too much pa. And say and they want to see Agradaa na ye me nsu. Ese me nsu mo hihye me. E me yase ye yo ba the CSC. And you. Hey, Agradaa. It was now to one say Agradaa na nkasa no say enti me ko Ghana na me ni Agradaa ke because wa Agradaa ka ka na cheta wa Agradaa ko ma me no be de bia no wa ko Agradaa ma ne no asesa evie o di pa serious na yesa eye that's how yesa na yesa eye se me wo ye be ma wo no ba mama ne o ye ma die e ka ye ne to WhatsApp o se ne kaka enti se wo ntime no ba e hye e bia kwante ba ba e bia ne meti no ba hye kwante ba ko nche se wa da no wo ma ka e na o se in fifi oh the amoya ye na people are expecting say the day will come out na be dey so clear that they will be ada well the say and talk bia as I said can Agradaa na you say o di wa come for some party some na o make it say when you near because we did na program oh can o be na me who say wo su pra because in talk na Agradaa want to make yamo de beti me akoma ma so kwa de why yamo na ye strong no se si am se for no ba no mo ba Agradaa oh we yeah Agradaa is for the annual so kaka because ya kaka na e ba so I know they se say yamo e ba yes I will go yes I will go we dey mo ka when pia wo ye me no Agradaa no dey mo ka when pia wo respect. Guys, I send you a middle kind one and pen and say, TV, but the can she fridge next time with me. Maybe be me out today. Or you can symbol her. Joyce on the mic, yo. I am the pa. There's good you have a snap here. Now, do Manasseh attempt. Me attempt or do be a me out that. But when you win somewhere good on, the same bomb was sack a crack. We see me nishi, I will want a bobby. And there about copet. Mr. Just what's some way I can emit the power, a same way, a same way I can emit the papa. Ah, what they won't hear you almost soon, a same way. What's it, K𝒂nkάn, what's it, hot bone, K𝒂nkán. What they won't hear.
so the party won't come across the bread, but you will have a channel. So I program another one. I'm just why you program. Oh, my has on your Anna. Many penny Cassava. Anna program also the enemy, a Cassipa, and I may expose fake baskets. And another may a pie. Joyce, Bomodiana per joy ointment. A joy ointment at all. Aha. Na fa wura hon because yes adia ogu hwani mase papa. We hear joy ointment. Cause I say we there a serious Obano kore catch us mommy stop saying that. Na gusu ka. Say na say odi de chi no no niema ma wonum ye fe de odwunso a kan twem kan wa kasa na ka ye o so odwunso a inside wo kan enye too much. Now more the fees also that no better but now di matter. We hear joy ointment. Yeah, it will take care of it for you. Tulip Akasa. Yes. I just empower for Akasa. That's it. We be yo. Guys, jai kan faso tena kope kuma dada na facility ho. Jo sa mo sa group na mo ho ne de. De di tunu mo nhihye na de twa ti nsuo bon mo sa nkrofo de. De onya apache fa ne nan achia. Because mo no wan kasa na yare for group. Ezu wi an mo twa mo ho no mo ba na mo bedi obi atem. Ezu wi an mo twa mo no bedi obi atem. We just small than twan mo. Enti no Ghana foi ye de yasmo ye ka kira Agradaa ne se ne ba ewu. Onse ne ba no wu ya on prove ye wrong. Me Manasseh o de Ghana foi nyina kasa an Manasseh de asoma to ne so. Se we kuni ba asie ne ba e wa asore ho e de okra tuntum asie akora no. Se Manasseh e wo de emfa ne se wa ka to so. Okay, Agradaa prove ho kire Ghana fo ene Manasseh no obi a ye hwe wo ba no. Enu achi mabeka akire Ghana fo se eye amankrado a wodi wachi omra mi ya no mayen wonna eye wala ma titi di wo amankrado meka woni funche wo Agradaa woni amankrado na mo fa apo ebu funche mama video ni naked pictures ni video kramwo ade de wo ba na de na gwa bi kokwasa fa passport be kire ne wo de ye de wo be no awe wo ba no we national property ba kofo na wo nanso edom na soma no wo aha enti we your man na japade ye ene yesi wo kunu fa ne be kire yen ene na ye hwehwe na bibia mo de nsem nam ne de kokwasa wo ena blackmailer wa blackmail wo bia Agradaa e se wan kasa ko school a nka brofu wo no na wo ka so ye mu show ni kwan so ka kire wo bi da. The word blackmailer what you say? The case will be a blackmail will be out here. E Agradaa on tebrofo ka wo yusu bi da. Obebesi e utim de boto honom buru edi nkosua boroboro so e bu nipa ka se sika gare fa sika bra na me mo ho ma wo. Obra odim se wonni we. Wasia banku wonni we. Nenso utimu chinchim krofo gi sika. Woni blackmailing. Agradaa woni blackmailing. So ka kire obi se sika gari bra na membo sika ho mawo. Na wo gidi pani sika wi aka kire se kopadi we bra. Wanya bi amade amemfo sika mawo. O blackmailing krofo gi sika free yensem. Wo de abosom e blackmailing krofo. Would need to me, would need she, and so wo.
Jimmy Fuete se wo so na obeka wo ka brofo but won tiase because we illiterate. Uncle school. Say water call. My dear friend, water call. What be that? Water call ne dey. Akwajije honhon wo nsuo na wo be Jimmy amfa ma yeso. Konfo bosonfo a woni hwe no nanam epetu nuro onam tu nuro onam wo tu nuro Agradaa wo pendutu wo tu nuro Agradaa wo nyeni papa wo ye beyifo ba Agradaa ba fi kankan ete se wo ba fun ade fees ano na we de nsa betu obi so say water call e ka se bro ho ase na somo a osime nsumi kunu na esom ka unya sofo papa ma ne teteo e kirewo na wo bible school kura wo nko bi da wo hyede mu na sofo we e de nsa betoto so say wo hye wo sofo bible school kura wo nko bi uni nimde uni ntetiye uni atenetene na Christian cancer na ewo Ghana ankasa no monkasa mo ye bogus mo didia mo mofu ahonho a mutu a mujimi nkokorafo a madwena yira nkokorafo a motewa from mo se Christian cancer na madwena tonsium ye di nyame di nkwasiasa na motewa mohwe Christian cancer papa bay na nkobi so obetia so da adwuma kura keke obi kobi adwuma ye wo ba bi so koye registration I'm from say Christian cancer. Obi asore te wo so beti asore. Munhwehwe ne yemam. Mumpe ne baabi a ne chifiri ne background kura munhwehwem. And once was asore be si wo so si asore dan. Obra mo from say Christian cancer. E de na mo yamanya bedwuma. Yesu kura ba obetu mpanimfo, obetu asofo mpanimfo. Ne dwuma ye friend kwahye no. The work of Jesus was questioned by the Pharisees, by the elders of the church. They call him to order. They call him for meetings. What to from say Christian cancer? Obi asoro afa Bible ato no so no jimi na mote ho. Ade mu nyina kata ahye. Monnam sumasi jisika. Enti muntimu nka no kora kire nipa. Nyame ba oba beto yen. Ma wi fufu amomofu ahonho se de amonyenye mabosome nkono. Na muntimi nka no kora kire nipa. Muntimi ka no kora kire nipa. Anka Agradaa yobi esa mama no kwama ne be gina so wo tie asore. The background free hifa, why na tete Agradaa? The spiritual father no why? The spiritual father no why na tete Agradaa? Na the original bonti a wo ye na hye Kristo suma ni munyam and the good Kristo suma ni mase. Amotiwa yi dua mama kwama oba we ye de wo yi. Amotiwa yi dua ma oba we ye de wo yi kire o my Ghana. Perifo mon sorry o. Perifo mon sorry. Mon sorry. Etinu nsam ne de egu Agradaa be yudia no. Na wa mankra do so be yiri dia no. Na de mo yere de ye wo audios ye wo de de ye me management kura se ma me mo san crofo na sem so kura for ne. Na timetable mo atwra ma me no menya no wie ye. Ti mi wie a ansa na me go bibi ka kire obi amaka kire obi. Eti nkrama no kosumpo na mponchi ni nsu. Ye obotaye de yanim. Ye obotaye de yanim. Agradaa me kano krachro wallahi talai me say wo the social media say ya o say ye papa bempa ugina social media jeje no a wo jeje no sana Agradaa mejeje wo social media isu sa wo beko kakra sa akodem sa wo kansa mo ba enu bi na start your Obofour so wo si wo kum nipa wo yese what start kebu papa bempa so si wo bi na ka kire wo be ba kire evidence Agradaa wo be ba kire evidence nti yiro wo kansem na ye recording nyina na ebeba wo bresem yiro wo kansem gu papa no so wo ye jimifo a wanko school nti wo nya wo bi mani ntufo yiro wo kansem
Nani bi na start to Obofour so edu ko ye de nka edu ko twiri mu no am betwitwa je wo na nne ye behwe se to a ye behwe di obetwitwa je wo you know kan se ngu eja bempa so ye duru ho a ye be fam wo akwa kire ba bi kro na de also okan ye no okan ye ma evidence a obeba be ka kire yen ade e be gina boti aka bi aseme na wo se ma be ka kire wa me ni eja bempa ye bibi na ma be ka kire wo wote wana ahihye adwuma na wotwa ntro wona be ka kire me sesei wona be ka kire me sesei wo so Agradaa wo nyame komodifo me ba kru ha me mfra wo even 5 times kura da o mabra bom abire be na nya ho no be di nkomo obi bia mo de mo pese mo ye bia mo ye mo send wo bi to him o mo send wo bi to him o mami se Ghana na meba Ghana mi krom de ono se Europe ye de no wontena na onfa it is not a problem so maka wo Agradaa 70 na wo ntu bebo pa ama ya be family free krom adem ya ba Ghana me ya Ghana ni ye de meba Ghana mini problem I will still be there to face you. Who cares? Ene dia yesuma na manaba yesuma wa ma yesuma se mujuma muti social media mudi no mujuma muti social media mudi no mo ya bayifo na sunsun fi na timu munti eso obi fa mo ho ne dia mo beye wo ye wi abasa ye biem you not do it again so you people should continue. Mumukra mutimu tenase fafu ka obi asem asofo na mode mo ka mo nsem no mo ye nipa Agradaa ye nipa chen obi sa ye ntumi kana asem mo ye nkwasiafo ma me ejimifo etesem wo say ya suma obi sa omra ba bia wo no wo ba be ye dai wo ba chichirimi ahye botom na ba ye dai abo modam etin kwasi asem se tiri esuro mu ana mo mutum betena social media kan krofo asem na mo ye hwan Agradaa de entum kan asem e koka Agradaa asem mo asore se mo ba beto achi nipa no who are you people mo ye nyansafo mo betena se abobo madress ayi bibia na mo ka se metia me magimi media menye case mo dwin se magimi wo Wuni ana yesuma wo no wuduru hanom a ubehu se ye bechi wa na ye nchew because you don't know the case I have. I don't need to come out and say anything. Ma bomo da ba gina social media say yaka obi asemti no wo awurade nyankopon wo de mu ma yemfa ntwere ya na ye hwe na ye to yeso ye won panimfo ya bra bom kwasiaba we sikenti mo sora mo peso bi abeka na say who is Agradaa? Who is Agradaa? Or not timber trans dia so for them can so for some Agradaa into canasem. Was see 4 bloggers. Jimmy for say as small will be say one bra. Ma bomodam. Oba brabe would have them bomb them. Na bra, na fan of vegumisa, na fam ko 2 cells. Na fam ko 2 cells. Asia se wo fruit oti ba bia oti se me ko ba bia Manasseh wo no o ba bre na wo ba wudim de weda wachi wudim de da wachi monim krofo ti Germany tretin wo mo sa na ye be ba wadwuma no ye be ba ho na ye be ye usei nipa dodo se na matin do wo akosi Ghana asia fo eti sem wo abomodam me ba ko fo am sorry wan wudi mo ye mo ho ahihye mo report to me page na mu yesei enso so oh ma mi jana madika I am report that mo kama kuma to yem they should come omumra na mo ka se mo nsem na metwitwa na me bo no mo ka se die enti na metwitwa me bo ana mo dwen se penifo ni mi se mi program me ye ni ana they know the reason why enti am too kwan me may ye interview on national television so I that so ko internet ko he me interview on national television so that's why you translate ma bomodam mo ka se nipa ba se be di agro wo de munya botre obi na se obi asem bi o ka bia yetwa
You try man se nyina na ye wode yedi yenso. Agradaa wani abrem so pa. Wo bo wodam. Siaba wo kura na to bu nkrofo kura ye nche wo. Wo Agradaa kura ye nche wo. Boni bie wususuma bibie urade be mana dane aba wo so emprenso e wo wabra bum. Be ka kire wo. Yes me famo. Mama yen kwada wo kina ye mra beto ye adwuma so. Omoba du ye bebe du. O kina ye beba beto so. O kina so be another one eba. Nyame nshiro bibia no ye obi akase. O kina ye be hia. Edin no eye Manasseh the word changer. So won subscribe to YouTube na bomodin na ko subscribe mame. Na mia notification bell no so. Any video bi aba na won saka bi. Ebiem unyam follow me on Facebook or follow me na fe no yentimi enkoye nim na onyame eka ye ho mo so de bia na mo bon krofo me ye osemo ye mu say ma bo mo dam mo nhwe ma bra bo so na mo nhwe mo bra mo mutumi ya blogging work obi ntumi nso fu ma bo mo dam internet unni ana o se ne tua me internet ma me na wa kire me de me ba me meka unni ana o se ne tua me internet ma me na wa ba kire me de me ba me meka mo ye nkwasiafo wate. Okay. Agradaa me the warning can see we now. Na maka chiro play. Se we nim e wo wiase. Na wonkwasi asema wa hya ase no. Se wo ye wadwin se wo pe wasundwie na wa ye sa wa zan adwuma na wo ye ne dia. Eni Agradaa, I'm telling you say keep on doing what you're doing. But I'm warning you. Se men ka say man can't chire. Men can say man can't chire. E can't chire. Men can say me Manasseh man can't say we ain't chire wonde e wo a haisi am we. And say you so we tuma se sub bloggers afan krofo ama ya betena se ehuru no am ejimi a e dane dura ye behwe. Edenudura ye behwe. Edenudura me say ye behwe. Me pomacho na se wo so mama nkomi ye dey. Me repeat Joyce there no. Yee. Wate mo mama bo kakre. Okay, mama bo bi. Wate. Wo so mama nkomi bo Joyce there no. Mate, mama bo kakra. One more than down. Order to order with you guys. So we want one wine there, man. Now we no me there. So kakra we no. A good when you must say. On one thing, you trap bon with K𝒂nkάn. We don't want TV. We TV the other kind. We TV. Agradaa na ye mensu esi mensu mo hyehyeme eya me yase ye yo ba be siesi eni ni o amankado eda wase pa na utumo se amankado na nkasa no se enti me ko Ghana no me ni Agradaa e ka me paso amankado kaka kire na cheta wo amankado ko mo me no be de bia no wa ko Agradaa amane no ase san ewie
It's important. I didn't be a program. If you have one now, the obey be able to make a change to make a program. Have easy. I'm glad I'm really need to know. Oh, okay.
We need to go to Obofour. Agradaa. Woody Agradaa tell me calling. Many Agradaa bad life for me. Yeah. And when I am from Agradaa and actually I'm Agradaa, never to hope. And I'm Agradaa catch it. Agradaa say who's a pen for my life, but I'm for my life. Oh, they were telling serious because of the school you're about. And Agradaa say, oh, am I? I'm feeling. What am I for? I'm feeling. Munjai. And then the man of K𝒂nkάn say, oh, where they? And when I know that for now, she saw. You don't want to have a life for my pep. What I want to free Agradaa. That's the kind of performance Agradaa. Ebia. What the man? Hey. But you have to know what yes, and your man can say, why you people, Agradaa, you won't say. What don't know? I know you. Yes, I could have been Agradaa catch a man can. Many man can do not let say. Oh, I am Agradaa won't say. Or quiet. A man. Sana Manasseh, so when I'm seeing coming to the monkey, I'm the 100 kind of family or fire away, away. I'm not covered with the attack. The war for me and it's also a man could dig, man could fight to my man. Oh, glad. And I know what Mama me fa na asem si ya na yen konkoda nyame ya adom a ochina ye ba beto ya adwuma so obi anhwe ne ho so ye ochina